Dang hakini ki kindiat sini balalay la sakhi ke jingni khubor ya ka kinhon ki nongtre 108 ki badan hapok ka shatri Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union ki balarai ban sangye terekam na ka jingle kuman ka sarkar ya ka jingdawa ban IT no ya ka 108 ha ka sarkar hi ha ki company ni riu shimen hene ka si ka seng ka lalaj ban Ukraine bat ka DHC Henry ka ni ka jing Ukraine ka klim long ka basaiso bat na kalyang ka Meghalaya Emergency Management and Research Institute Workers Union kila rai ban sangye terekam na duk kasaw baje jang kasngining kong banwan hadu ba ka sarkar kan khot Ukraine bat shin rai da kawe Kam dan wet ni layo ka kola ni DHS detik ong ni ba wan ya kendu ba ya keren bakti ti mentas ni hi ke mangidan mentah ni DHS ila ada wan ya keren mene ni tu ni song meeting mene bat i join MD nang tabat ini di program manager joka di NHM di Pak Kemen ya song ni tu ba maki timla ba sim kan no decision yang bai ke ke di keren joking ni kan pau ni tapen poi kata ka message syaki bahe namar bai MD ru indan chani yang dah kumdo no namar ka tung gaji ong jengki menne bagi dan ngidam meeting baki yang ba MD sawan laki mande ti khot yang ni ban keren laki mande khandai shiteng kata kadi kata jingko ajuni kade be kata hi mak kumila de pen bana ba ba yo ko akan tangi ai ko tengi i bakampoi sei ru tingi tu ba laki mande ru ka jingko ajuni li to akan be ka sarkar ladi kali ka NHM juni kali NHM di kala hak nak central tingi di sangim ko ai ban keren tambah iburam yeki ladaki khot iwan ban yakran tambang itu ba namar blay ka tum ka jugay jo ka house bala dagi la ai pot yo ko akan ta di daka buram yaki pai baru baro hi ba kajing strike jungi kan sedang long kajing yu jungi benta kalong bai ba yang sedang bai no ya kan ga strike jungi tambah kata kalong bangi da bangi perkat hi pai baru yang sedang bai na ini kong haka for saw baje men step ka strike jungi ni sedang banginum sedang minum shim kesu kami Meghalaya hi baro ko wei ki ambulance haka saw baje men step last ni kong kata kan hak haka last ni kong mak kata tarik kan hak tarik kasini kong Hawa jeng minum dan bersim kesu te insong bai haki base jongki tang bangin inwan ya kata kami tin berkhot kai MD haka dai shiteng bai khot ini inwan daga buram ya iru inwan ya kata kami tingin pet ka outcome jong ka meeting kai ka bami na ka tu ka meeting ka bangin ya kran bati ila da ka saiso ingin sa ingin stop ya kata ingin sa le ka ek badan kam bangi tadi bangin call off ingin sa call off tambah ka meeting kan di ka strike di ka sedang sa bajin step ingin up ya kata ka meeting after ka meeting ke outcome kalau mina tu ka meeting ka ambulance kan sakit hadin kata namar ba ki ambulance ki dan ki different location location bakher jong ka Meghalaya baru kowe di onda de ba ki dan kam bangin pergi ki ambulance ki wan baru sa silong ro ki kawan hadin jong ka meeting tinga syukwa ban ong ro mentakas ni ba ki state head jungi nang tay kun ni uang ba request ni bangin num yu ya kata ka strike perkat ipat ba di menta bangile kata di bangi perkat ipat ba nga syukwa ban batay hang di kandiat ya kata ka jing audio state head bakan ta ipat ba da perkat di kata li da ka jing don jong ne ka company kala ta ipat ba na do menno ha kani ka jing ong jungi bangin strike mentali kalau open ni penting ni pensai pad ba bangin nom trekam show sama ka jing bang trekam jong ka company li kelas sedang nado benai ma cendul hadu menta kalau indirectly ka jing strike li de kelas strike lupa na ketika management Jadi strike ni kalau lupa nak ni management namar balay di padba kim yo ka service ka bakura. Kata ka deka inside jongka company bakin la ban provide ka service ka babaha. Nama balay ka juduna ki man power kun ban mention hak itu ki media ki bangi kran man hakani haki ladu shitarik ubenai Julai man hakani ka arta de ni la kran nak sai padba konta ka tai ni ngin kwa ban ai kata ka message even yaki ni ki management ru. Ki request ni kata di ka flop di ka ada lupa nathi siahin nak ka management baka strike ni kelas sedang napi siya om nangi. Ini kalau mbak kediman jumi nak kalian jong tinong triwan suri ni diman baka sarkar kadi ban sinti ban minyak hino ini halor tinong rem kalau mbak kapisa 100% kadi jong state government. Te menta pat ka ai penyak kani company. Kani company jbiki kawan man penyak ni kasulong no tang pasu yarapan sam tulop. Nri ban ong management ong desu. Kalau nadong sidong nila ali hini kam gicam kasulong no ban kesam tulop yangi kasam ru laman ong no kasam lai benta kemut kasam ki office staff yangi ki field staff bat ya ladi bat kata ka share ka behe li kasim ni ladi mo kumpa kalong benta ngikip ba kani ka
ka funding jung ka state government kalau apoi sya ka ar crore duna approximately te annually ka ar crore duna ha ka sistem namar balik ko additional fund how lu banai January to ada additional fund yang te kata ka ar crore duna ko along enough money ya ka state government bertaniak ini